አማን እንደነው እስር ቤት እየጠየቅኩት ስጠይቀው ማሻአላህ አለኝ ማለት አልኩት አንተ ምንን እኮ እስር ቤት ነን ያለነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الدنيا سجن للمؤمن وجنة الكافر ዱንያ ብሎ ማለት ለሙእሚን እስር ቤት ናት ለምን አይሰርቅም ለምን አይዋሽም ለምን ዝሙት አይሰራም ለምን አይሰክርም ለምን በዘር ሰውን አያከፋፍልም ሰውን በዘር የሚያከፋፍለው ሙስሊም እስላምን አይወክልም ማንም እኔ ኦሮሞ ነኝ ትውልደ ግን ኦሮሞ ብሔሬ ነው እንጂ ወይንም ጎሳዬ ነው እንጂ እምነቴ እስላም ነው በእስላም የመጣ መቼም አልደራደርም እስልምና ማለት ቢላልን ከረሱል ጋር እኹዋ ያደረገች ነው ቢላልን ከቁረይሾች ጋር ባመኑት ማለት ነው ከሰሃባዎች ጋር አንድ ያደረገች ናት ሙስሊም የትም ሀገር ሆኖ አንድ ነው ስለዚህ እስር ቤት ማለት ሌላ ትርጉም አይደለም ለምሳሌ ሀዲያ ዛላ ያችን ቪዲዮ አይቻለሁ ፊቴን አላሳይም ስትል ነው ያለዋት ሶም የመለሰችው አይ አሁን እኮ እንደኖሮ የለም እስር ቤት ነኝ ይሄ ማለት እስልምና መንካት አይደለም ወይ መሸማቀቋ አይደለም ኮርታበታለች ሂጃብ በመልበሷ ቅረጹና አድርሱልኝ እን ቪዲዮ ኮርታበታለች ያላዘነችበትም ለምን እስልምና እሷም ወደዚህ ሳትመጣ እስልምና አለ ከዛ በኋላ ይኖራል ለወደፊት ይኖራል ኢንሻአላህ አላህ ኢማን ሰጥቶ ዲን ለምዳ ንቃብም ልትለብስ ትችላለች ዳኢ ትሆናለች ዳኢ ሆናለሁ ብላለች ስለ አላህ አስተምራለሁ ብላለች ሹፍ ልጃችን ሱመያ ዱሮ እንዴት ነበረች አሁን እንደነው ስትቀመጥ ሹፋት እዛም የሃይማኖት አስተማሪ ነበረች ዛሬም የሃይማኖት አስተማሪ ናት እንዲህ ማለት በአደብና በአኽላቅ ጥያቄ ሆነባችሁ ነገር ጻፉና ነው ጠይቁ ሳትሳደቡ እስልምናን የተቀበሉ ልጆች ሳታሸማቅቋቸው ኑና ጥያቄያቸውን ጠይቁ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ከዚህ ውጪ ግን ልጆች ያወሩትን ንግግሮችን ሃይማኖት ያለው ሰው ይሄን አይሰራም ምናልባት አንተ ጋር ሃይማኖት ዋጋ የለው ይሆናል ግን አደብ ያለው ክርስቲያኖች ጥያቸው የዱሮ አባቶች ያቸው እናቶች ያቸው ለሃይማኖት ያላቸው ቦታ ለሃይማኖት ያላቸው ክብር ለምን ክርስትና ሃይማኖትን ራሱ አታከብርም ነው እኔ አንዳንድ ወጣቶች እዚህ ላይ ያላችሁ እስላምም የሆናችሁ ለምን እስልምናችሁ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊኩም ሌላ ደግሞ ወደ እስላም የመጣችሁ እህቶች ብዙ ሰዎች ከስራችሁ የእናንተን ኢብ እንደሚከታተሉ እንዳትረሱ لانه ፈተና ነውና አሳ መብላት በብልሃት ይላሉ የአገሬ ሰዎች ስተረት በመለና በስር ካላለፍሽ በስተቀር እንደ ዱሮ ሆኜ አልፋለሁ ማለት ይከብዳል ጀዛኩሙላህ ውሎሽን አሳምር ንግግሮቹን ለጊዜው ቆጥቡ የእስልምና ማንነት በደንብ ራሳችሁ አንብባችሁ ተረዱ ባረከላሁ ፊኩም በዚሁ እህታችን ሀዲያ ሁንዲ ከሰኑ ጆል ፎሎ ጎዳ እንድራለ ጀላጉ በኔራኒ አከሱማ ጆሌቴ ነተብሮለ ጀቾተ ኢሳኒ ከኢሳን ዱራጀን አንካን ፉዳት አማ አፋን ካያት ሰኒ ወልት ጎረኒ ኑ ወደፍሲ ሱዳት ዘመቻ ዲማሩ ከነረት ደለጋ ምዳሳ ደለጋ ሲንጀራ ኡስታዘን ኪያ አከሱማ ሙተዮቴ ነሱመያ ኡልፋዱ ጀዛኩሙላህ ኸይረን ሌላ አማርኛ ተናጋሪዎችም ይሁን ኦሮምኛ ከዛሬ ጀምሮ ሽሩጡ ሰላት አርካኑ ሰላት የእስልምና ማንነት ሻዳ ያዛችሁ ወንድምና እህቶች በሱመያ በኩል አንድ መርከዝ ለእናንተ ብቻ ሙአለፈተል ቁሉብ ለምለው ብቻ የተዘጋጀ ያለ ዞን ተከፍቶላችኋል እዛ ላይ ከዛሬ ጀምሮ በቀን 30 ደቂቃ ማታ ትምህርት አላችሁ ቁርአን ሳይሆን አሁን እስልምና ምን ማለት ነው ማሁል እስላም ማሁል ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚባለው ራሱ ትርጉሙ ምንድነው ለምን ተባለ ስንት ማዕና አለው ይሄንን በተመለከተ በአላህ ፍቃድ ሻታ ያዘውት ብቻ እዛ ላይ ለአንድ 2 ወር ኮርስ ሰጥተን
በዛ በተማሩት ላይ ኢንሻአላህ መስረጃ ወረቀት እንሰጣቸዋለን። እዛ ላይ አንድ ሁለት ኡስታዞች አዘጋጅተናል በአላህ ፍቃድ። ሁላችሁም እሷ ጋር ተመዘገቡና እንድትማሩ አስታውሳችኋለሁ። ባረከላሁ ፊኩም። ረቢ ስንራሐቀ በሉ ጀባዳ ኡስታዘን ኪያ ዑምሪን አዲራዳ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب هدية بولو تابسا جبين ثاني هدية كوفيزو كبنينا. جزاكم الله خيرا. رب سنر آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا أستاذك يا رب سنر جالته. نما فتي جل الله قل لنا واتاسسو. اللهم آمين. ربنا وبارك إن شاء الله. يا رب آمين يا رب آمين. جزاك الله. قال لا أمرني يا وران من دنو أمرني أو كوي جنة كون قادلنا أمرني كون كمان نيوم كون كوي سويت مقبابي أنا ليلا من بتركم لهم. جزاك الله خير. الله يرزق أقول هيو بلوت لا يروباي جودنا منتان تفتن شهادة كديسين كابسي سومالي كديم ما يسين بركة جرتني مو بركة هنجرتني كان جديم ما يسين كاكا ويروباي أستاذ تباينا الجنو إسين استطاعت تمبرتشو وهي إيجا فتني بكبرنوتا ليتني جلما هنجرتني جولنا أفان معرفة على يعني باقي سام بيجو جولنا أفان أورومو برتان يوكيدمو أفان أورومو دبتان جتشودا جلكا ورتي وايدو ما أفان سلاسة برتني isaaf dammoo ustaazni keenya zuumii addatti isiniif qofa gallakkisame bitameeto jechuudha. Isin keessatti karaa keessatti anaan bisa isinin galmeessaa gara sitti deemtanii jechuudha. Maaliif maqaadhumaaf ani musliima ji'a takka musliima keessa ture waggaa tokko musliima keessa ture tanii deemtanii kafaruun faayidaa hin qabu. Jalqaba irratti amantaa fi baratanii yoo isiniin taanillee keessaa bahuu dandeessan jechuudha. Akkasumas dammoo amantaatti dhuftanii alifa barachuu miti urufa barachuu miti jalqaba irratti wanti urufa dursu jira. Namni tokko yoo ashhadu laa ilaaha illallah jedhe itti naasuudhaan salaata ofii dhaabee salaatu qaba jechuudha. Namni salaanne kaafaraan garaagarummaa hin qabu. Kanaafuu akkasiin hin jira barnoota horii barbaadanii jechuudha. Itti naasuudhaan dammoo islaminaan mana hidhaati kan jettani islaminaan mana hidhaati. Mana hidhaa keessatti poolisii sodaattan. Walii gadi hin deemtanii jechuudha harkaaf luka hidhatamtanii nama sodaattan. Garuu islaamummaa mana hidhaa kan si goote maali si fakkaate? Adaba si tortii, seera si tortii, kabaja si kennite jechuudha. Wanti ishee si dhabsite takkaayyuu hin jirtu jechuudha. Yoo dubartiidhuma musliimaan ta'inuu dubartii ta'uu kan keetu of hin beektu jechuudha. Haqiiqaan isinitti hima. Nama achitti qullaa deemaa bahee yoo kanarra dhufte kabaja guddaa kenniteef jechuudha. Kanaafuu mana hidhaati yoo ta'e mana hidhaati dhufu. Maaliif zanaannee firii taanee itti jiraachaa irra waan ta'eef jechuudha. Warra hin beekneef akkasitti fakkaachuu danda'a. Garuu nuti alhamdulillah haqni keenya eegamee seera godhannee adaba godhannee haala deemu hundatti tarkaanfii hunda keessatti jechuudha. Ilma namaa sodaachuu osoo hin taane rabbiin keenya sodaanneedha kan nuti keessa jiraachaa jirru jechuudha. Akka barbaanne rifeensa keenya qullaa, harma keenya qullaa, qaama keenya qullaa sirra baanee dhiiginu jechuudha. Mikinaatuuf kan nu daangisu alhamdulillah kalaama rabbiiti waan ta'eef jechuudha. Nama sodaaturra nama rabbii sodaattu caala. Sirbeetii duniyaa keessarratti nama sodaachuu dandeessan. Nuti garuu duniyaa kanarratti rabbiin keenya sodaannaa jechuudha. Guyyaa boruu milkaa'uudhaaf. Kanaaf mana hidhaati isin dubartoonni musliimaa nuun jettani eenuuf mana hidhaati. Nutti toleera manni hidhaan tun. Qallabas nu danda'an jirtani waan ta'eef jechuudha. Okey kan nu danda'u qabna asuma keessattuu alhamdulillah dubartii musliimaa kan nagoote. Dubartii ta'uu keeyyuu kan of yaadattu, kan of bartu, yoo mastaawwatii keejitti of laaltee kan bareeddu yoo dubartii musliimaa taate qofaadha. Kaafira taate bareedum hin jiru haqiiqan sitti hima. Jaarsa keessoo ta'e fakkeenya dhiirri keessan isin irratti fuudhaa akkana ta'a yoo nurrattis fuudhee dhiira keenya nuti ni jaalanna ni kabanya shariyaatu ijame nurratti haa fuudhu. Garuu waan bartan keessatti jechuudha. Yoo nurratti fuudheyyuu haqa keenya eegee nurratti fuudha. Garuu kan keessan dammoo siiniin mana teessisee qullaa akka barbaade deemaa itti ol gala. Siiniin mana teessisee deemee raawwatee tushummaa mana haraqeef mana farsootti baafataa jechuudha. Dubartiin hoteela irraa guuttee jirtu parsantii dhibba keessa dubartii kiristaanaati dubartii musliimaati miti jechuudha. Maaliif dubartiin musliimaa oolmaan ishee eecha akka ta'e of bareechitee of beekte jechuudha. Dhiiruma kudhanitti rarra'aa hin ooltu jechuudha. Maaliif ilma dhiirayyuu harka hin cabbattu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu dammoo yoo dubartii musliimaa taate qofaadha. Dubartummaa ta'uun kan keetu kan of beektu. Hara likki isinitti hima jechuudha. Erga barbaaddanii. Hin dubbadhuu nan dubbisinaa qumantiidhaan. Hayya akkasii ustaaza dhiifamu.
Rakkoon qabu osoo itti fuftee dunatti toleetiin dhageeffadhaara. Wallaahi waan ergaa guddaa qabu uummataaf illee dabarsitee rabbiin kana si yaada bal'us illee haa jaalatu. Uummata horsa fudhatu rabbi haa taasisu. Alhamdulillah islaamummaan kan nama arrabsuu miti. Kan nama arrabsuu yoo dhogguudha. Nama arrabseef immoo kan gootee hin kennine kan itti dhiisee ijuma qofa hallaalu. Alhamdulillah. Gatii hin kennu jechuudha. Nama arrabsu ni tuffata islaamummaan. Maaliif jennaan namni sunu tuffatamaadha waan ta'eef. Namni ilaal Oromoon maal jedha nama tokko jalaa cadhiisuun salphisuu jedhan. Nama dhufee si arrabse tokko sababa ati musliima taateef sababa ati islaama taateef nama dhufee si arrabse tokko jalumaa callisaati itti dhiisa. Obboleeyyoon keenya kan gara islaamummaa amma haaraa dhuftan kuni jalumaa cal'isuudhaan salphisa. Wanti jalaa cal'isuu caalaa isaan salphisuu hin jiru waan ta'eef. Tokko isa kana. Lammaffaa irratti immoo islaamummaa bareedduu kana rabbiin nuu kenne alhamdulillah. Islaama jechuun nagaha jechuudha. Itti aansuudhaan rabbiin ayatoota hedduu keessatti dubbateera. Nama dhufee isin arrabse tokko yookiin immoo nama amantaa biraa akka itti waliin jiraannu illee nu barsiiseera. Nagahaan akka waliin jiraachuu qabnu. Jaalalaan akka waliin jiraachuu qabnu. Nuti jaalalaan waliin jiraanna uummata amantaa kiristaanaa. Yoo nuuf danda'ame immoo ni hubachiifnaan be amantaan kiristaanaa katamma keessa jirtu kun meekootti uti ragaadhaan natti mul'isi jennee ragaatti mul'ifna. Garuu isaan hin arrabsinu ni jaalanna. Sababa jaalannuuf itti maarra malee sababa hin jaalanneefi miti osoo kan hin jaalanne itti himnu. Tokko isa kanaadha. Yoo sababa isaan rabbii gaditti waan biraa gabbaraniif yoo ka isaan arrabsinu taate sababa nuti isaan arrabsiniif jecha isaan Allah kenna arrabsan. Rabbiin Quraana keessatti nutti dubbatee warroota rabbii gaditti nama biraa gabbaran waan biraa gabbarani warroota rabbii gaditti waan biraa gabbaran hin arrabsinaa waan badaa hin jedhinaani. Sababni isaas haala wallaalummaatiin osoo hin beekin haala wallaalummaadhaan amantaa yookiin immoo rabbii keessan arrabsanii jedhee Quraana keessatti nutti dubbateera. Kanaafuu nuti maal godhuu qabna? Isaan arrabsuu hin qabnu jechuudha. Ati nama gabbaru jechuu hin qabnu. Ati nama Maariyaamiin gabbaru nama Maariyaamiif sagadu jechuu hin qabdu. Ati nama mukaaf sagadu jechuu hin qabdu. Ati nama akkanaati jettee arrabsuu hin qabdu. Mee kootuuti ragaadhaan natti mul'isii jettee itti mul'istuudha. Quraana keessaa nama gaafii si gaafate gaafii deebifteefi macaafa keessatti illee kubbar akkana jedha jetteeni nama hubatee hin jirre hubachiisuudha jechuudha. Alhamdulillah amantiin islaamaa amantii seeraa fi ittiin bulmaata bareedaa qabduudha. Kan nama arrabse maal akka godhuu qabnu nama kiristaanaa wajjin akka itti jiraatuu qabnu kan nu barsiisedha. Hattan fakkeenyaaf Yahudaa Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam irraa liqeeffataniiran. Maaliif irraa liqeeffatanii waliin jiraatan? Akka itti waliin jiraannu nu barsiisuudhaaf Yahudaa irraa liqeeffatanii osoo bar jiranii osoo warroonni isaan irraa liqeeffachuu danda'an sahaabonni gurguddaan kan qabeenya gurguddaa qaban osoo jiran dhaqanii Yahudaa irraa liqeeffatan. Maaliif isaan akkas godhan? Akkaataa ittiin nuti isaan waliin jiraannu nu barsiisuudhaaf. Akkaataa nuti isaan waliin jiraannu warroota kiristaanaa kana waliin jiran irraalee liqeeffannee waliin ni jiraanna. Waan barbaachisaa ta'e illee waliin ni jiraanna. Yoo isaan rakkatan ni nyaachifna. Nu biratti namni kiristaanaa tokko sababa inni kiristaana ta'e beelahee yoo kan du'u taateefi rabbiin nu gaafata. Nama san nyaachisuun dirqama nurra jiru. Nama kiristaanaa tokko inni kiristaana jenneetiin isaa beelahu arginee dhiisuu hin qabnu. Nyaachisuu ni qabna. Abbarataa ta'uu qabna. Garuu yoo inni islaamummaa hin beekne immoo islaamummaa barsiisuudha. Islaamummaan kana nu barsiisa malee sababa inni kiristaana ta'eef ajjeesii loliini kan jedhu hin jiru jechuudha. Isinii galee yeroon isaan ofirraa dhooguudhaan itti ofirraa ati dhoogetu yoo isaan dhufanii irratti ajjeesuudhaan sitti dhufan yoo isaan islaamummaa irraa si deebisuudhaaf dhufan qofaadha kan dafoo dhaabbachuu qabdu. Yeroo kana cadhiftee ilaaluu qabdu. Yeroo isaan dhufanii maaliif islaamummaa qabattaa? Kootu islaamummaa deebi yoo isaan siin jedhan jala ciiftee hin duutu. Isinii galee waliin jiraachuu hin dandeettu jechuu yeroo san. Maaliif jennaan dhufee amantii kan kee irratti si dha'ee si ajjeesuu hin danda'u waan ta'eef. Kun wanta hin barbaachifne yeroo san ofirraa dhooguun ni danda'ama. Maaliif jennaan wanta lubbuu irratti si dha'e waan ta'eef. Achiin gara kaan jaalalaan waliin jiraachuu kan nu barsiise amantii islaamaati alhamdulillah. Hanga isaan nu hin tuqinitti, hanga isaan nu arrabsinitti, hanga isaan dhufanii nu waraaninitti nagaha waliin jiraachuu waan qabnu waliin qooddannee jiraachuu kan nu barsiisu illee guddise. Ustaaza keenya baga nagaan nuftanii
ustaazota tonsira dubadha inshallah isnarratti dheeressi afwan Gaafii gaafachuun hin danda'atu fayyaa dhiisa manaa godhaate. ifa Ustaan na dubbatanii koo yoo obsesi ustaan Hamad dhufaa. yoo wanti dubbatan ustaasni keenya wanti dubbatan yoo jiraate ustaasni dubbatanii kaanii achiin booda dubbattaa gaafii barbaadde gaafata sannaayit rakkoon qabu. ايش ابو ليوان السلام عليكم استاذ انا قبل شربي تكن جدا دبدا مي مايكي بناداتي استاذ احمد استاذ انا يسين دوبان لا دبرينا كيس ني بكا شيخا انا قربي شربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مودي قد لقانجرا يونا في يوم تدي كلام السلام دوبان ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ أحمد. أي قال بسم الله الحمد لله رب العالمين عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أبو ليوانكم من الردي السلام عليكم الله وبركاته. بلوني مسلمة بلاني كريستانا كم جرتو فيا كيسني نجا كيسني بقى جراتني أرنا أبجيسن هندي كيسن أبو لوتا إسلاما إتينوني እዚህ በተናበው ቤተሰቦቼ እዚህ የሚሳደቡትን ከልክላለሁ። ይሄ ነገር አያስችለኝ። ረሃብ የሚመጣው ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰው ልጅ አይደለም። እነዚህ ቡሽቲዎች ማለት ነው። እዚህ እየመጡ እየሰደቡኝ እኔ 10 ሰው 20 ሰው ነው የሚያገኝ ከአንተ ጋር ነው የመጡት። ላይቬ ላይ 10 ሰው ነው የሚከታተለው። ሙቤ እንደዚህ አይነት ከዚህ ማለት ነው። ልክ ልክሽን ነው የምነግርሽ። እሺ አይባልም። ብልግናችሁ ነው እንጂ እንዲህ አይባልም። ረሃብ የሚወርደው ከእግዚአብሔር የትም ነገር ይወርዳል። ረሃብ ማለት ነው። ምድረ ቆሻሻ ብሎ ይሆነ ቡላና ጋይስ ሰራሩበን ወይ ሙበ ሰራሩበን ይምጡ ቦ ምን ያመጣሉ? ምን ያመጣሉ? ተራደዳ ሻምት ከባል ከሰለም በደም ተገባ ወይ ዱቄት ገባው ላስቲክን ይሄን ካሸነፍኩ አንተ ነህ ሻወር የምትገባው። ካሸነፍከኝ አንተ ብሎ ጎላ ሙቤ የእኛ ቤተሰብ እንደዛ ነገር አይደለም። እኛ ጋር እኔ አገኘስት ማርክ አይደለም እንጂ አይደለም የእንተ ቤተሰብ የሚሆኑ የማንም ቤተሰብ የሚሆኑ እኔን እያወቁኝ አንደኛ ሲጀመር እኔ ስለ ብሔር ስለ ሃይማኖት ስለምን አይነካካኝም። አንድ በል ሁለተኛ ደግሞ ለወገኖቼ ለሊቱን ሙሉ እየተቀመጥኩ ያደርኩት ማንንም አለ። ኧረ እኔ ቦረና ላይ ነው ኔክስት ዊክ ቦረና ሄዳለሁ አባቴ። አዎ እኔም አገኝ እንደዛ ነው። ግን እዚህ እየመጡ መሳደብ ባለጌነታችሁ እሺ፣ በጣም ብልግና ነው። ቦረናን የነካው እናንተንም ይንካ ባላችሁበት ቦታ ማለት ነው። እናንተ ሌቦች ፖለቲከኞች። ኤቭሪባዲ ጋይስ ታፕ ዘ ስክሪን ጋይስ እኔ ላይም ኮመንት ጀምራችሁ በሰው ቤት አይባልም። በረሃብ ሰው አይባልም። 10 ሰው ይሻላል። ጋይስ ታፕታፕ ወዳ ቲክቶክና ከና ሻወር ይገባል እንወጣለን። ከሰላን ምን ነው ዋሳና ስካት ከሰላን ተጨቆ እንትን ነው አመድ እኮ ነው በጥብጬ የሆነ ስንጥና እንደበለበት ናስ እስኪ አንታው አባላ ደረጃ ግን ኪንግ ነኝ ዮንከን ሞ ታዲና ማስ ዮንከን እንጂ ባዴ ጋይስ በእናታችሁ ፊት ቀቢና ኤፒሳ ጎዮ ከሳ ቀባቴ በእናት ባጄ ተመረነ ቀባን ዮንከን እንጂ ባዴ ሻወሪ ጋላ ሳዲም ባይ ሳማስ አንድ አበባ በእናታችሁ ዋንጌ ተቀበል አባቦ ሰዲ አባቦ ሶሶ ኢባጄ ተመረን ጠባ አንድ ነው ሰዲ ጋር እንደሪቱ ከናዮኒ እንጂ ባዴ ሻወሪ ጋር ያለ ቶሊ ሻወር አላሚ ገንገሉ ወስላታ ጋይስ ዳብሊ ሰዲ ባይ ሳማ በሶስት ነው ለደቀባናማ ሰዲንም ቲምወርክ ጋይስ ቲምወርክ ሌትስ ጎ ጋይስ በሶስት ነው የሚባዛው ጋይስ በሶስት ነው የሚባዛው
Sadini guys, sadin. Lete ka din sa kaltama ka bla. Sadini kakam. Sadini guys. Bediye. Sadini amalle guys. Guys, बस उस दिन 10 सेकंड रह गए. Let's go guys, double. Triple now guys, triple. Sadin baisa. Anas. Yasole katakem. King of TikTok Mubarak Musamman ini. बस Anas lagi. Soal ke Pak? Waslata. Akka mishin yayish. So ጨዋታን ታሸንፈ ነበር። እኔም ደግሞ ብልጥ ነኝ። ዝም ያልኩት ለዛ ነው። አንድ ሼር ባደርግ አባቴ ቢመጣ ማለት ነው ትገረማለህ። አልመጣም እሱ ሼር አላደረኩም። ወላሂ ምያለሁ ሼር ለማለት ወይ ኩዌት በእናትህ ግን ijoollee namoonni bisa jiran kun amaanaa rabbii tokkoffaarra nama jiru argaa lamaffaarra nama jiru argaa sadaffaarra afuraffaarra shanaffaarra jahaffaarra torbaffaarra kudha amma kudha itti fuudhuna kudha amaanaa rabbiiti mubee keessan hin beektu waan itti ta'e salphina keessaa beekta. Walee beete wayidee kan naka batu fittee kan hin qabin. Thank you so much. Thank you so much. Guys, kanal kana fula shi nama wai duve kanal kana fula anta Teamwork እንችላለን እኮ teamwork ብንሰራ እንችላለን guys. Teamwork guys. Guys, teamwork. Olo godana kala te badda kanu makala wani sin godan Guys. kibaja Thank you so much guys. Thank you. Mariam.